Light year huwa kemm id-dawl jikkaverja distanza f'sena. That's it. As simple as that. Yes. Imma, biex to conceptualize it is much more challenging. Okay. Mela, inti qbad teleskop, tfajtu lej l-qamar. Okay. Sawa, inti qed tara l-qamar. L-qamar ta' dak il-ħin. Sawa, fil-verità mhux ta' dak il-ħin, huwa ta' 1.3 seconds ago. Mela, id-dawl jiġri ħafna. Meta ngħid ħafna, pressa poco 300,000 kilometers per second. Biex intikna iktar kuntest, xi 20-something, 24 times around the world in 1 second. That kind of speed. Okay. Issa, il-ħoss jiġri 325 xi ħaġa meters per second. Bażikament ikopru 1 kilometer in 3 seconds. Fil-fatt meta jkun hemm sajjetta, stibda tot 1, 2, 3, kull 3 seconds huwa 1 kilometer. So għandek huwa trick tal-scouts, biex kont fik l-storm is approaching or receding. Nibqa' fuq il-light year. Issa, meta inti tara murtal ta' festa, l-ewwel tara d-dawl li prattikament huwa instant, u bad ftit wara tibqa' tisma' l-ħoss. Right. Issa inti taf li hemm gap, hemm delay bejn il-ħoss u d-dawl, għax qed tara d-dawl bħala referenza. Yes. Sewwa. Issa, id-dawl xorta jieħu a fraction of a second biex minn murtal jasal għandek, imma għalina tant id-dawl huwa fast u tant hemm id-distanza li huwa prattikament mill-ewwel. Real time għalina. Prattikament real time. Imma mhux real time. Mhux real time. Mhux real time. Naqblu, mhux hekk. Għandek delay. Bħal mal-ħoss mhux real time mal-istampa. Sewwa dik waħed esperjenza. Irid mument biex jivvjaġġ. Hemm ċertu. Għandu l-speed tiegħu li tikkaver distance in a certain time. Speed equals distance on time. Sewwa. Mhux għandha ħafna equations imma ikoll insemmiha. Issa l-qamar huwa 400,000 kilometru l-bogħod, id-dawl jimxi 300,000 km per second, mela 4 on 3 huwa 1.3 seconds. Mela d-dawl huwa ta' sekonda punt 3 ilu. Eżatt, kull darba li ħares lejn il-qamar jiena nara l-qamar fil-passat. Eżatt, bażikament. Ta' sekonda ilu. l-passat, eżatt. Ixuċata. Ix-xemx hija xi 8.6 light minutes il-bogħod. Ix-xemx. Ixfirik, jekk inti bil-remote titfi xemx b'xi mod, għandek 8 minutes oħra ta' dawl qabel tintafa' xemx. It's not in real time, it's 8.6 minutes ago. U xemx edha 150 million kilometers. 150 million kilometers il-bot. Ħafna. Yes. So, tant il-bot indumu sena għaddejjin phenomenal speeds madwara. So, issa, jekk id-dawl jimxi b'dak l-ispit kollu, tista' timmaġina kemm ħajkopri distanza f'sena. Ammont enormi. Sewwa. L-eqreb stilla, l-eqreb waħda hija Proxima Centauri, li pressa poco hija 4.2 light years il-bogħod, l-eqreb stilla. Irish Shemx. Irish Shemx. Eżatt, għax ix-xemx l-istilla tagħna. Sewwa. L-eqreb waħda hija 4.2 light years, ix jekk inti ħaċċempel ma nafx whatever hemmhekk, tibda telefonata, minn taqbad il-mobile, tgħid in-number, għafast il-ħadra, stenna 4.2 light years. 4.2 years biex il-sinjal tal-mobile u whatever jasal hemmhekk. Sewa. Il-persuna jew whatever li hemm hemmhekk ħajaqbad il-mobile tiegħu jew x'device ikollu, ħajafas il-ħadra, ħejlek hello. 4 snin oħra, inti tisma' l-hello, mela għaddew 8 snin minn xi nollejt il-mobile, dejlejt in-number fas il-ħadra sakemm irċevejt il-hello. Biex tgħidu, bro, kif int, all right? Biex nagħdu idea, tipo It's the nearest star. Okay. All right. Ġifieri aħna hekk imma mela biex nagħlqu l-idea ta' That's the light year, kemm tad-distanza li sabed il-James Webb Satellite tal-istilla. Ma fil-kuntest ta' kemm għandu eta l-univers. Biex huwa dan il-mod li aħna nafu l-univers kemm għandu żmien għax proġettajna jew b'xi mod sirna nafu l-iktar stilla il-bot minna kemila li faqset. Mela inti meta inti ħtibet tħares il-barra, sewwa ħtibet tħares li night sky, għandek l-istilla l-kollha li tara fl-ispazju, fis-sema mhux fl-ispazju, l-istilla l-kollha tara bajnejk bil-lejl, x'imkien mudlam sew. Isom qed jiffurmaw madwarna, jekk l-argument tal-mikrofon huwa sistema solari tagħna, qed jiffurma isa sfera ta' stilel madwar 1000 light years away. Okay. Sewwa within our galaxy. Il-galaxy tagħna hija 100,000
light years in size. Light years. 100,000 mhux kilometers, light years. Enormi. And that's just a speck. Issa meta qed nitkellmu fuq is-size tal-univers u fej qed jipprova jħares il-James Webb, qegħdin nitkellmu fuq 13.7 billion light years away. Kif kien dak iż-żmien, 13.7 billion years ago. Ġifier id-dawl telaq minn hemmhekk minn dak il-punt qed jilħaqna issa wara 13.7 billion years. Qasbis keda format id-dinja. Id-dinja format 4.5 billion years ago. Ġifieri l-univers għamel iktar żmien minn arna mill-li bina, mill-li bid-dinja tagħna, mhux bin-nies, ta' bid-dinja tagħna, bis-sistema solari tagħna. Ovvjament, dawk l-affarijiet qegħdin naraw illum permezz tal-James Webb min jaf fejn qegħdin. L-estimate huma xi 90 something billion light years away. Dak kien aħna ngħidu l-observable universe. Dak sa fejn nistgħu naraw. U fil-fatt, peress l-univers qed jespandi dejjem aktar, hemm ċertu affarijiet fl-univers li id-dawl tagħhom li ħajtlaq issa qatt ma ħajasal għandna minħabba l-expansion of the universe. Mela, ħansaqsi mistoqsija nittama li mhux qed nifrustra l-met jismani u jgħid id-daċċuġ ħajdhom biex jifhem. Mela, għax inti semmejt li 13.9 billion 13.7 xi ħaġa. 13.7 u hija 13.7 billion light years away huwa fej kienu. Ma, sekond. Ma, il-James Webb qed iħares x'imkien fej kienu li huwa 90 billion light years il-bot. Le. Ħarġa nirrifreżena aħjar. Mela. Mela, inti qed ħares lejn il-kaktus hawnhekk, tidher il-kaktus fil-framing. Mela inti tħares lejn il-kaktus li qed taħrab il-bot minni. Sewwa. Jien ħadd id-dawl tagħha issa wasal min qed nara hemmhekk. Ma fil-verità, sakemm id-dawl laħaq wasal għandi. Qiegħda hemmhekk. Hawnhekk. Imma qatt ma ħanara, għax issa minn hemmhekk id-dawl qatt ma ħajasal għandi. Mela, tlaqna?